Ma South Africans kule case le kaNhlanhla Mkhwanazi yoku expose noku disclose i-corruption nabantu aba-corrupt ababhizi ba perpetuator i-drug dealing in our society. Abantu laba basekhundleni ama-politicians anjengosizwe anjengoSenzo Mchunu kanye noBheka icela ikhohlakali. Sicela ukuthi kugadwe lo angasondeli kuleyo case lo akasiyo i-public protector. This is the Cyril Ramaphosa's protector, this one. Njoba ubona nje kubhaliwe la kuthiwa acting PP advocate Kholeka Gcaleka on the Phala Farm Saga report. Waye protector uRamaphosa. Walandwa lo sisi lo ngalesikhathi lesi umama uBusisiwe Mkhwebane disclosure exposer enza exactly njengoNhlanhla Mkhwanazi. Uthe uBusisiwe Mkhwebane mengabe ekhipha wonke amafile ekhipha amaqiniso mayelana no 500 billion owadliwa uRamaphosa nezimpintshi zakhe kanye nemali eyatholakala kumantrasi lapha ePhala Farm. Imali elinganiselwa ku4 million US dollars. Uthe eyivula leyo nto usisi lo umama Busisiwe Mkhwebane eyideka eyibeka obala. uRamaphosa walanda leli xhosa lentombazane uNondindwa lo wathi akazomprotector kwakhahlelwa umama uBusisiwe Mkhwebane wakhishwa esikhundleni isikhathi sakhe singakashayi ngoba kwakuvinjwa. Kwalandwa lo mgodoyi lo ukuthi awuzogqiba indaba yePhala. Namhlanje ubaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uveza izinqobala edalula ama-syndicates abhizi a-perpetuate i-drugs dealing la eSouth Africa, ama-politicians abhizi abulala izwe lethu ngama-drugs, abhizi enza ama-cover up kubulawa osopolitiki lemgodoyi lenehosenzo Mchunu, ibhizi laphana iyaganga igila imikhuba laphayana. Manje sekuthiwa kumele kusondele lesifebe lesi ukuthi asize sizoqhamuka sizolula intamo enensila la kule case. Asifuni lentsha le rubbish le yentombazana asifuni kule case kaMkhwanazi. Sumphakathi sithi sifuna iMkhwanazi way. Society South Africa sithi sifuna uMkhwanazi aqhubeke nento ayiqalile. Lentsha le ayingasondeli kule case. Lo doti lo asufuni. Wena ntombazane geda indaba yakho yasitakela. Ungalinge qhamuke nezandla zakhe egcwele amasemba la kule case kaMkhwanazi. Asikufuni wena sikufuni wena uyintombi kaRamaphosa. Qhumekani lapho nidlane nopresident wakho uRamaphosa omprotector ngapha nangapha. Asikufuni wena ntombazane. Kade uyasitakela.